Alright, naimbag nga oras na amin na sa ngapada. Manipod dito yung Nemars Studio. At yung manay na sumangbay ti programa nga na Pauluan. Kumusta kaitan kasin problem of the day? Programa apakay basaan ti surat pakasaritaan ti parikot itibiyag ti may sa apagayam tayo nga problema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy manen ni kasin yung ngayong nga umay manen mangibasa ken mangted biyag ti may sa pakasaritaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay to balakadan. Alright, iti dati ko gagundaway intayon irugi nga denggen ti pa nakaibasa dati napadayawan nga surat nga may kanbiag ita nga malem ti problem of the day ni Pagayam Anuel nga napauluan iti Mother Knows Best. Sagudahin nga ti surat ni Noel. Dear Cousin, sakbay man nga inak isalaysay iti pakasarita kasin yung nga pagkidawak pa yan iti balakad kada kayo. Kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yu iti Nemars Studio. Kastamet na nakablawak nagiti padak nga dumdum nga kinagbibuya iti dito nga programa nga pudno launay nga makaited liwliwa ken pakapidutan tinadumadu mga adal. Ilinged naklatan itinagan Anuel. Agtawenak iti talupulo. Ngayon makipagnana edak pelaeng kadatatang ken nanang gaputa siyak laengen ti anak dang awan pay ti asawa na wenno pe pamilya na. Kaya't ko kumameten ngagsimpak iti biyag kasin. Angem kasla saan nakidi nga palubusan ti inak nga agasawa ta konsensyahen nakmet tunggal adda nobyak nga ibagak nga agasawa akon ker agsangit nga pinanawan kanon dagiti duwa nga mananget tanagasawa dan tapos syakmet ti sumaruno. Makonsensya akmet no kakasin aging nga mapukaw kunton ti babae nga kaayan-ayat ko gaputa sa anak pengarod nga nakasagana nga mga sawa. Ngem idi taagtawen akon iti 20 ket siyam saan na mabalin ko nak nga tumapugak iti tawen at 30 ket adda pelayeng iti puder tinaganak kanya. Ken panagrik na ket kaslang baby-babyen nak ni nanang. Kasano nga baby-babyen nak? Tunggal sumangpet ak iti trabaho wenno mapanak agubra. Balunan nak iti extra nga badok pagsukatak ta no kano maling itak ti badok agsukatak ta amang kano nagsakitan. Sakbayak mo nagtrabaho kasin yung pulpulbusan na tibukot ko banag nga aramiden na sipud idi ubingak pa eh. Sikam, nanang, api nga pulpulbusan pa lang talikod ko kat ni lakay akon. Ay na, lakay ka nga agpaiso ngam uri mo't lakay kat agkasakit no kasta nga malangitan nga mabaybayan ni talikod mo. Nanang mat ang kantsawan dag pwede ka ubrag no ko. Ta makita na nga pulbo-pulbos ta bukot ko. Ay bay am dagi jay no kantsawan da ka. Tinasisita saan ka nga agsakit. Bay am nga isuda ti agsakit. Nang may aklone kasin yung kayat kunti mga sawa tati may isang rason kayat kunti may adayo kininanang ta kasla pa nagriknak ka. Hanak nga agmature no adda aklat ta iti puter na no adda aklat ta ti sidong na nga iserserbian nak urino baketeng ket aramiden na dikiter aramiden na idi ubingak pa iya ultimo brief ko iyawat na no agdigusak no maka no agsukatak isot mangisagana dikiti pagsukatak embag kinitatang ta isot mangidordoron kanya kagasawan
Bablatan ni nanang mo baraw. Maawatam latan at kasta nga rod ti panang dungdunguna keng kasipod idi ubing ka pa. Kung may sa, nagistayan nga main nga napukaw da ka. Nagistayan ka nga naregreg iti saklot na. Maawatak mo't ni nanang tatang. Ang subramat law na nalabas unay mo dati panang baby na kanya. Huwag nga rod baraw. Iso nga rod nga umasawa kalatan ta siyak ti makamukin na nanang maun. Unang agdraman to man ng tatang. Ay, amlat ta. Kasta nga rod tinaramid ko kasin. Ang iditawan mo ti makurso na daak nga babalasang iti lugar mi. Adda inreto da kanyak nga may isang hawayana. Nga na ito yung hawayana kat natataengan nga amang miti siya. Nga idiag chat kami kat di na kayat nga ibaga no manu nga talaga titawin na. Basta ti kunana. Ado kano ti atiwin na nga babalasang nga ubing misuna. Tagpay sumat. Makitak tiladawan na iti social media kat talaga nga nalapsat, nakinis ti kudil na, saan nga malasin nga natataengan nga miti siya. Aklonek kasin yung nga ididamo, medyo ada pa nagduaduak ta. Gapungarod iti age gap mi. Ang imidi agangay, naregreg tirik na ken ni Angelita nga hawayana gapu iti kinasayaat na kanya ken ti pamilya. Nga tunggal agsarsarita kami ket maragsakan ta nasaon nalaing nga sumarita isuna nalaing nga gistorya ket kumustaen nakmet no nanganakon no kumusta trabaho aging nga nagayatak ken kuana kasin ket nagtulagan min ti panagkalay sami iti panagawid na ti Pilipinas. Kastaw na tiragsak idi ni tatang ngem ni nanang madlaw tilangana nga maluksaw. Nay nanang, kanya man dita nga langamon. Awan, babay anak kadlatan barok. Amamu ka una yun nanang. Nang, aklunin nyo ko man ti kinapudno nga dumteng to ti panawin nga makiasawa to. Bay andak lata dito yay. Ay na, saan nga gapo na nga? Agasawa akon kun bay andakan, bay angkan. Agasawa ak lang mat. Ada ak to lata dito. Kasano nga raw kat hawayana tinasawam. Nung arod alaan na kanto di haway. Ket kayo ano itugot kay to dyan, wano alaan kay to. Baka takon baraw. Kaya't kula matay dito yung Pilipinasan. Kadamad negati apukok dito, apukok kadamanang mo. Ay, himbag pa ni tatang tamawatan nak. Talalaki kay nga raw, ang imsyak, di yung maawatan. Nang, bayan nyo, kanayo naktong agawid dito, yung spagarigan, alayan nakto ni Angelita di Hawaii. Kaano pa'y? Ala, may anak lata barok. Basta tilay may bagaking ka. Awan apolos tinagkurkuranga king ka. Amum dayta. Nanang amog dayta. Kada kalabag yamanak kada kayo. Tanasayati pa ng padakilyo kanyak. Taipatpatig ka nga ron. Amum barok, Noel. Mabalbalin la ko ma. Ada aglata iti sidong mo tapno no ti kasta. Aramidik ti amin tapno saan ka nga maisagmak. Tapno awan iti dakas sa mapasamak king kakasta ti panang ipatid ko king kabara. Agdrama man ni nanang. Ape ngayon nga panunutin yung nga dadakas sa mapasamak kanya. Kan may isa, dakila ko nanang. Lakaya kon. 30 ton nanang. Tandaanan nyo.
Angem no itrato dak kaslakla ubing, kaslakla baby pa lang. Guwan na ta baby kamot nga talaga. Kadagupan nyo nga kakabsak kasi ka nga talaga ti binay baby baraw. Tanday di nga ro dandanik pa nakapukaw kang ka. Makati mo nanang. Ala nanang. Ay, urin wag asawag ton. Uri kasawa kam ton kinanghilita. Lalap kan to lata. Gandi kan to pulos liplipatan. Kunam laday ta. Ngimno adakan to niti balasi tao. Di nagto am-amaon. Ay, naninanang. Ape ko mga di kay am-am mo. Kat nay. Dito nga pinpintas. Ninanang ka. Maalala kaya iti kakasta. Ay nati kinasaya at yun nanang. Di kay to pulos malipatan. Kan sa anak mo't nga. Dakas nga tao. Tadyak amo. Talyawon tinagapwak. Sapay la kumaa. No apeng nga mimot nga hawaya na pailaan mo ti asawa. Kitawan ti mabalin ananang tayo sumot ti nagpitikan ti pusok. Ken may sa adakkel ti may tulong na ti pati pamilya tayo. Saan mo't nga ti agnanayon ka. Kastilat nga marigrigat tayo. Ken amuyumot nga awan ti tinurpos ko. Sa anak nga nagturpos iti kolehyo. Isungarod nga agkonstruksyon na. Alakit ta Baring maipaay na king kay tinasaya at nga bihag dayta nga ang hilita. Saan lang nga siyak nanang, uray da kayo. Kas namutan kadamanang ko. Kinti pamilyada. Noos kasano, baring nga dantumot maalak ka da kayo. Nala, hindi kagsang sangitin nanang. Timan, agkakman tabing pinyo. Di kagsagsangitin ananang. Inaanang ko nga talaga. Anyati kayat mo asawan pare, Noel. Baka makundi dito nga pagtrabaho ako niti construction. Baka jak to gubran. Pareng Tommy. Apay may. Gaputa. Sumangpot ka din dati asawaim nga hawayana. Kamabali mo malatay rapin ti agubra o rin awampay. Rino dimit pa simbang pait. Unang iparit na mo nga gubrak. Delikado ka no dati nga trabaho. Delikado nga. Delikado ano ang angka. Alagat patgaklat tatikid daw nan. Tauna na, imbes ngagtrabaho pau-pauitan na kanulatan ti kwartak. Uy! Sana all, pareng Noel. Ay, pare! Hey, sumagpat ka na dito hawayanan ni pareng Noel. Pasat ka doon nga pareng Noel. Huwag kakadwa. Awan danag, basta lagi di adan to. Saan nga narigat na ita? Deta na. Stateside, tinumin tayo. Pareng Noel. Ay. Dakamot pa lang dito paraangan baraw. Wen tatang. Nang siyatak lang ti duwa nga buti nga red horse. Adda ka dito pampanunutam. Panpanunutam ka day, ti isasagpet. Ti kaayan-ayat mo nga kapudya Di mo na tamat may kat kanyak tatang nga. Agpanunutak na. Aging gaita kat iparparik na pa lang ni nanang kasla rigatin na launay nga kasawa ako. Ay, bay amlata ni nanang mau. Siyak ti baka muking kuwana kunak muking ka. Maaklon nan tulat ta baraw. Sana mabali na kasta Nga itiag na nayon ka bebebiin na kalatan. Supaya tatang. Maasyanak lagi nanang. Adon dagiti pangangansyaw kanyak. Adon dagiti malaklak am ko nga mawatang ka baraw. Uray di ubing ka. Kang kansyawan da kan, dagiti kay ayam mo, dagiti kagayim mo. Tanalabis unay ti panang asikaso ni nanang muking ka Huwag nga rin tatang. Agad pagyamanak mo't kininanang ta
Kas sa tinaramid na, ita kumamot na nga nataingan ako na kay sardeng na kumamot na. Dahil tamot ti ka na yung kibagbagaking kuwana. Agam natangkan mo ti ulo na. Baby ka no lata ti panangibilang na king ka. Iyak man na mo dahil tangananang mo. Di ko magarod, siyak ti i-baby na. Anya tatang. Di na mo kaya, tanaang dudak ka na. Salbag. Siya kung ti i-baby bakit, kung iwadag na kideng. Kasano mo kami tatang na Di kayo magdigdigos kami no sumangpot kayo gabot talon. Ay, amam ba't aglabarak ba? Masayag talabakara sa punas-punas ko tabagay kung manayan. Pinaskim pa lang agdigos ano agsakitak nga. Ay, nitatang nga talaga. Ay, sigurado ka din ba raw? Iti dahil tangaramidam. Iti panakikalay Sam kini Angelita. Tang. Kakangilaan nga masaludsod ko pa raw kata. Siyempre, adayo ti diferensya ti edadyaw. Ang mga angkot no agbabawi kanta. Saan tatang? Nabayag ko nga nakasasarita ni Angelita. Uri no babayin laing iti cellphone. Mariknak nga agkasurutan kami. Agkatunusan kami. Natatayangan nga amang siya. Ngayon nagpanunot ka. Kasla mas maturdak pa yung misuna. Ay, kastaya. Halakit sabi ko maabaraw. Naragsak ka daw. Iti asawam. Uwin tatang. Hindi nagtulip-lipatan na baraw. Ha? Anya? Amumlata na. Para siya ka nagtulatamot ng tidulyar Awan tinanag tatang. Banyo tagtrabaho ko nga nasayat in Hawaii no bilang laing alain na to. Da kayo, tikang runaan nga tulunga. Nasayat no kas na baraw. Kaya hindi mo tulip-lipatan te stateside ga ara. Kasla madandanagang kalaunay baraw. Uy nga tatang. Diyan mo, itaklay nga marik na tikas to Dumtengan ti panawin nga, agkita kami kini Angelita. Maragsakan ko kama, ta makita mo, niti personal, kaya makadwa mo, ti ipatpatig mo nga kayan ayat mo. Ang ti problema tatang, ilaslasing ko digiti sumangpot ka. Kasla, jak sigurado na, sino iso na kadagita? Anya. Amumuti lang na itiladawan. Una tatang, ang agdumala ang mati personal. Nakitkitak tiladawan, kan makitkitak nag-video call kami. Ang, baka sa bali mo tilangan na iti personal. Ay, api ko mga sa balay. Adala tatatang. Kini, sakit na kadadutin naka-face mask. Nga agsangpot. Huwag nga agpaison niya. Agitaig man pa, ladawan ni Angelita. Tasyak man timangkita, no, asino. Asino kadakwada diti. Digiti agsangpay. DJ sa tatang ni. Asanin na. Dayjay. Kakulkulay na matibaok. Dayjay. Unsang agpaiso na Ay, aguri ka. Saan kayong maiso? Damat si mabat nga lalaki nga. Nangagagking kuha na. Ay, tiyamok to iso itayan. Anya nga tano. Tawagak ta. Ibagak nga. Ito tinagpwestuhan tatatang. Kanibagak no anya tibadok. Tapno no. Isot ti manglasin kanya ako na. Ay, sika aguri ka tatang. Isunan sa dayjayin Oh, agkaw-kaway mo tin tatang. Oh, dayjay. Uwan tatang, data naka-jacket iti maong. Uwan, iso. Wijak o ni malasin na naka-sunglasses, Mike. Isong tatang. Oh, malasin ko dita jacket na nga maong. Taday tati jacket na, nga suot-suot na, di na udi nga nag-video call kami, sakbay nga si Makay ti aeroplano.
isudetan ni Angelita tatang. Ay, apo, napudaw mamatay Kun nakinis ti kudil na. Ulandis pa'y tibog na. Kun nakadado nga alahas na. Ay, naitsamba mong baraw. Tatang. Nanang, di Angelita. Wine, amawak isaw. Naimbag nga aldaw yung nanang. Ay, unay mo tayo tawagan na tinana. Anya di bagbagam nanang? Ay, naimbag nga aldaw mo mat Angelita. Maragsakan nga namamu kayon. Saan lang nga ni Noel nga anak yo, no di ka da kayo nga naganak yan kwa na. Naragsakak mat. Apengor nga nakamisuot kayo nanang. Nagkakailangan nakamisuot tak tadyak amot umisam. No nakaisim kay tupay pagkatawain kayo kakatawa ka. Saan ka ba't ka nakakatawa ita? Ayun gayam, nanang, aday di pa sa lubong ko ken ka. Ala akagyaman na, no adamod maitidyo kanya. Pasensya mo ni nanang ko, Angelita. Okay lang, Noel, maawata. Kas, impakpakaunam kanya, nga, medyo liday ni nanang mo nga mga sawa kanton. Wen nga rod, ang kulamot ni tatang makamoy sunan. Kan maaklon tumot lang ni nanang ti amin. Sapay ko ma. Kat anya man ti maitulong ko keng ka, sweetheart. Aramidek. Dakay man kayam titilikod tatang. Ay, uwan baraw. Itkit agla dagiti tarakan ko. Kan kastamatan dagiti mulak nga natag. Ay, mamiss ko to dito lugar tayo tatang. No, pagarikan, talayan nakto ni Angelita. Ay, mabayag mo't pa baraw. Uway nakamalayang mo't ikalaysa. Santo ag subli di haway, saan ka de? Uwan tatang, ang malis to ti panawan. Ay, ikagumaak to ti agtrabaho ti agbalin nga citizen sa jay ta barig no matawing kayo to kininanang. Bayad na kami dito yun baraw at damad na manang mo dito sikalatan panunutim ti bagay. Alakit no adan to pa nagbawli ti panunot yo bagayon to laeng tapno mapadasan nyo mati makadanon di Hawaii ay sula iso Hawaii man wano Pilipinas. Adabot lata makan dito, agbyag kami butlat ta baraw. Sa bagay, ala, ada kayo tatang. Ala, makamu kayo lator kinanangan, kutnay, matulagan ti kasarme. Kutnam na maag nga, makitak to kumamot, ti kinaragsak ni nanang, iti panagkalay sa amin kini Angelita. Mabainak karot kin Angelita tatang ta. Aging gayta, iparparik na pala ni nanang, iti luksaw na. Gapo iti panakiasawak. Babaam baraw, takasaritak tumanan ni nanang mau. Ay, kumakot ijay balay ti imyanam, sweetheart. Alakat mabainak mo't kininanang mo, sweetheart. Sa anak mo't nga, naiyanak idikal man, tapno jak paawatan ti mapaspasamak, iti ang lawlaw. Ay, pasensya mo ni nanang ko. Ang maklon na kang tumadlaang, kagangay lang nga papauyo itata. Baby nga ro ti panangibilang na kanyak. Alakit mawatak mo din nanang mo. Alakit sabi ko may yasidig kung tumitirik na kinkwana, may yasidig na matirik na kanya.
Tadyak kayat nga ada iti naganak ka nga makagura kanyak. Saan na kamit kiti nga kagura ni nanang. Ngim kasti ko nak, panagrik na ngamin kakasla, inagaw na king kwa na. Saan ka ba't nga inagaw? Saan ka di? Ken may saan ko ba't ka impilit tibagik king ka nga agasawa ta? Wan mo't kidi tatalaga nga naregreg mo tirik na king ka ang hilita. Excited ka din iti panagkalaysata? Wan. Api kasla. Sa balit sungbat mo. Ha? Anya ko mga sabali. Wan, excited Tigi nagpaiswan na. Makikita konti bagik nga adakto di Hawaii nga tinulong ta trabaho ket matulong akto ti pamilya. Ket naragsakak nakadkadwa ka ang hilita. Nangruna ita ta personalen nga agkadwatan. Nasaya ato kasta, sweetheart. Pakaragsakak mo at nung naragsak ka, ken naragsak ti pamilyam. Ket nakasaganak mo at katumulong king ka, ken iti pamilyam. Agyaman nak, sweetheart. How about... Anya. Amumlatan. Are you also excited about making love with me tonight, Noel? Anya? Apikas na naklaat ka. Saan ka di nga agkaidata ita nga rabii, ita nga agpat na? Don't tell me nga. Ipalubos mo nga awan ti mapasamak ka data. Kwa. Excited ak ma. Ngem siga. Laki di kayat mo, nga dan mapasamak ka data. Agga po ak iti Hawaii, Noel, sweetheart. Sa anak nga kaslakan na iti duduman dita nga Pilipina nga conservative. Sa bagay, bumot kidi So, what are you waiting for? Rugyantan. Tamay sapay daytoy nga rason no ape nga nagawid gaputa. Excited ak launayan kang ka, sweetheart Noel. Can be honest with me. I want you to be honest with me, Noel. Anya? Ibagam kanyak no anya ti mariknam. No anya no magustuam ka di ti mapasamak ka tatawin no saan? Nasken ka di pa lang. Yeah. I wanna know how you feel about us having sex or making love. Apay? Of course. Gaputa, amuta nga. Inauna nga amang emitisi ka. Ken nice istorya mo't kanya kung nga adan babae nga naglabas iti piyag mo. Nga adan mo't tipadas mo. I just want to know nga awan to iti regrets mo. Apaman nga agasawa tanton. Baka ket no agsapul kanto iti ubing emiti siya. Gaputa saan mo nga magustuhan ti panagkanaig ta. Sa anak batakas jay, ang hilita, sweetheart. No nag-asawa tan, ipamaysakan ton nga asawa. At sa anak ton nga, tumalyaw iti sabali nga babae. That's what I love about you, Noel. Nakapudpud no nga talaga, ti panagayat mo kanya. Despite our age gap. Ay naadupay ti atiwom nga kasadar ko, ang hilita. Really? Wan. Nakapinpintas ka, iti kasta nga edad mo. Kat excited ak launa yan. Nga matagikwa ka, ang hilita. Sige. Siyak ti makaamuking ka. Noel, agdata ka, tas siya kung ti agtrabaho. Siyak ti akinrabaho. Sigurado ka? Yeah. Kayat ko.
kay kaya't ko nga syakti kinraba. Sige. Una yun. Paunay ta pa ng kunot-kunot na takudil ko. Ang chikinini aksamot dahil yung... Ay. Apo. Expert na expert ni. Kas taunay ti. Kas nagtarag si tidila na. Unay. Kas lasaan nga bakit? Ni. Grabe mat na ito yan. Bayat ngag-agkan na ti barokong ko. Ay ayamin nan ti junior ko. Ang Diyos ko. Nene. Deta. Ay, gandat nan sanga kanon. Gandat nan sanga kanon. Ni sanak talya-talyawan. Adda nga mang parugso ti rektak. Netan, insubunan ni Junior. Putilaing nan, Diyos ko. Netan na. Nini talaga isagad na pa. Diyos ko. Mapalaban ni Juniorita. Nabayagbad nga rin nga amang practice na. Deta. Pauni ka sa paningabaot-baot na taulunan, Diyos ko. Gure ka. Pagsardingag sa taglipasak samot, Diyos ko. Gure ka. What's wrong? Apay. Sarding mo pa lang. Apay, hindi mo ka di kayat? Hindi mo ka di magustuhan? Sweetheart? Saan magusto ak launay. Nga sobrang nga magusto ak aglipasak mo tayo. Sige. Madamdama. Ituloy mo, madamdama. Kontrol ak laay. Amang hanggat no. Hindi ka mapagustuhan iti. Damo nga pa nagkanaig ta. That's okay. It's okay with me, Noel. Naragsakak basta maparagsak ka. Talaga? Yes. Kayat mo ba nga all the way? Anya nga all the way kahit mo sawen? Kasi ka ano kayat mong aglipas kan? Anya? Kasano? Ituloy ko dyan brak. Aging kang aglipas ka. Kasano nga? Mabalin mo nga iputok iti unig ko. Talaga? Yeah. Why? Pinakaslamas daaw ka. Mabalin? Of course, mabalin. Nadalos mo dayta ka. Nadalos titubog ti lalaki kas kinadalos mo titubog ti babae. Saan ka di nga? Uri mat nga kayo lalaki ka kang kaninyo mat ti tubog mi nga babae. Uwan mat kidi sigurado ka? Yes, kung nakmatkin ka. Ay na. Vitamina pa ikididayta. Anya? Anya ti kahit busawan manan. Uri tilmunik pa'y para keng ka, Noel, sweetheart. Ay, unay mo ta. Tilmunin na ka, no? Sana Maria? No panpanunutan nga Maria ka. Saan? Ala, padasin ta. Samon ti baga kanyak. No, anya ti marikrik nam. Ibagam kanyak, no, nagustuhan mo no saan. But one thing is for sure. Sapul-sapulem to daytoy. Noel, alamang arot, sweetheart. Okay. Ituloy kong karot. Sige. Vitamins kanugayam titubog ti lalaki, Napadpadasak mit kiti tinakaskastuyan. Angem data iputok ko iti unag tingiwat ti babae. Saan ko pinapadasan data? Sa sakit ipagka nakatilmunin na.
Deta, mapanmanan, Diyos ko, mapanin, mariktak manan, pumanghaton, titubog. Sige, mapanin. Okay. Ah, 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 oh, ah, ah, ah. Oh, anya, did you like it? Nagustuhan ka di? Dapat nabati. Dapat, talaga nga, already, maudi nga patak, sinultop na pa, Diyos ko. Ay, kamusta? Nagustuhan ka di tinaramid ko, Novel? Unay. Perbe, Angelita, sweetheart. Okay. Ikis ka mga ron? Ay, joke lang. Tiamog ni Pepe na agkanak, Diyos ko. Kasla ko lang naramananan at itubog ko ko. Ay. Nagkalaysa kami nga rod ken ni Angelita kasinyong iti panagawid na ket kalpasan ti bakasyon na nagsubli iti Hawaii ket adu nga daras ti panagpapasmi ti ragsak ket ditoy ko nga napadasan dagiti naduma-duma nga posisyon ken style ti panagnaig ti lalaki ken babae. Grabe nagadut ammo ni Angelita. Ay, pinadas mi pa'y idi kasinyong deti anal sex. Angem siyak tinagkid-kid idita. Dandanin sumreket makitak nga kasla marigata ni Suna. Ay, nakawawild gaya ni Angelita. Iti kasjay nga edad na ket jak ninamnama nga kasjay gayam ti kinarugso na ken kinalaing na nga mang romansa ken makinaig. Nagkari ni Angelita nga iti panagsublina iti Hawaii kita ipagnanan ti panangtawing na kanya. Kalbasan laeng ti makatawen kasinyong may nakaroden innala ni Angelita dito Pilipinas. Tapno agnaed kami nga agasawan dito'y Hawaii. Nakasara kak matadagos iti trabahog dito'y Hawaii kasinyong ket ididamo maragsakanak tanapadasa kon iti kumita iti dolyar ket matulungak ti pamilyak nang runa kadatatang ken nanang. Ngem agangay dituyen nga maamamok ti ustong nga ugali ti asawak. Dituyen nga nadlaw ko dagiti pagpadaan ni Angelita ken ni nanang ko. Nakagtrabaho, sweetheart. Deti balon mo. Ken may sagre ka. Abay. May ka dito eh. Nakalala ni tarupam. Bigbigat. Inka pa nagpulbos. Agre ka siyak timang pulbos king kan. Abay. Tapno no, saan naman ka nalani tarupam Ala. Kidim ka. Siyaklat na timang pulbos. Siyakon. Siyempre di mo makita. Agore ka. Dito nila bakaram.
No aglingit ka, punasa madagos, talingit mo. Damot panyog dito eh. Ay saan nga makaanay na panyo? Agmalmalam nga trabaho ka. O siyempre, di aglingit ka nga agmalmalam. Dahil ito labakara ti alaam. Tapos mga lakat ekstra nga badom, tapag sukatam to. O apay nga nagisam ka? Awan. Andala malagip ko, sweetheart. Kaya tawag-tawagan ka akanayon. Tane, siyempre, nabit ka pa nga trabaho iti trabaho. Amang ka na problema. Nabit ka pa dito Hawaii. Ibagam laing kanya, nadadit ka sa pulam. Ag-excuse ka iti trabaho no kwa. Umay kalaan. No, mabanog ka, at tugaw ka lang, aginanaka. Saan ka unang agbanbanog? Ha, sweetheart? Ay, nasana iti trabaho, sweetheart. Saan ka pagdanagan? Ay nga. Sa bali dito Hawaii, sa bali ti klima dito, sa bali ti tattao dito. Kasi siyempre, adalata pa nakaikawam laka, sweetheart. Unay kamutin. Kaamok mo't nga, aywanan ti bagik. Kan may sa lakayak moten. Unang imti kayat ko, kat agserbi aking ka, pagserbiang ka, sweetheart. Saan samot nga asawa ti panang ibilang na kanyak. Ibilang naksamot na kaslanak na. Kundi asikaso mo't kanya. Anya, anda ka di magbagam, sweetheart? Awan, sweetheart. Amatay, ornosin na tabadong. Ha? Nakusot-kusot tabadong. Nakarutin. Tikis ko. Nakon, sweetheart. Sige. Agan-anad ka Tay kunak, tawagan na katawagan no kasapulan na. Na yan. Kaslaak malaubing nga dinamot araramidan na. Tanas kan nga tawagak pa no, takasapulak. Anya ko magkasapulak, inak malag trabaho. Kaslawan pag dumaan da kininanang ko. Kumusta ka mati? Palagyan mo dito Hawaii. Buddy. Okay lang, Patrick. Buddy. Alistok lang mo ka naka-adjust. Halos kastoy mo lang trabaho kaya Pilipinas. Hindi ada kaya mayat Kumusta mo? Ti pa nakiasawam kini Madam Angelita. Mamum ka din bakit ko? Ay, muna, mamukso na. Halos gamot na tao dito lugar tayo, dito At ni mother ko, nasingid nga gayem ni Angelita nga asawam. Anya. Kat, umay danok wa balay, agtutong itda. Kat, iso nga ambukaan ni Madam Angelita. Bakit di ata saan uning nga may makitungtong itan? Siguro, gaputan nag-asawa kayon. Saan ko pinaputan nga napanakitong it. Nasaya at no kasna. Ang alwadam laing nga. Anya. Damag ko hindi na uding asawa na. Apay. Hindi bursyo na. Una istorya naman kiti kanyak dahil na uding asawa na hindi bursyo na. Ngayon, ano din baga ng rason? Buddy. Saan da ka nung agkatunusan? Ubing mo't lang akasking ka dahil na asawa na hindi. Hindi bursyo na at deti lalaki di nakanumot kaya't ti kasi nga mapupupok la tayo di balay. Di nagtumakta ka sa kanayon kat mapan makibarbarkada iso nga saan da nga nagbayag? Hindi bursyo ni Madam Angelita. Kasi DJ mo tidamag ko. Dati ko na, dating asawa na, kasla mabagbagkal ka na. Dati kayat ka no ni Madam Angelita, agpupupok dalata di balaydan, kalpasan ti trabaho da. Kastaya. Baka kastamot ti ramidan na kinga. Buddy.
Samot siguro, buddy. At sa bagay, ako mo pwede kong daway ko nga, rumor-rumor iti balay. Agad. Kasano nga ro no, danto mga wisking ka. Kas kumakada kami nga katrabahwam, hindi jamming. Baka agad no, di nakapalubusan. Agad, kitak to bareng saan to kahit kumati makisocialize dito yung Hawaii. Maburing akmat jabalayan. Talaga. At siyempre, kalpasan ti agmalmalam nga palagtrabaho, sa bulan mo ti bagi at liw-liwa. Saan ka, diba, di? Uwi nga rin ko Gapotad na nabitak pa dito, Kahit kung kumamot ti paspasyar dito yung Hawaii. Kahit kung kumamot nga dito, mapadasak ba dito, mapan na amumlatan pulapol ka dagiti padang nga Pilipino ko buddy. Ay kita palubusan nakalagit ni Madam Angelita nasayaat. Bamta into no Sabado ada gathering idibalay. May kanto. Tayam amo ka kadagiti kakaduwate nga Pilipino dito. Alam nga rod buddy. Kaya't ko talaga nga aduti agbalin nga gayem ko diti Hawaii maburing ka talaga nga agyanak lati balay. Sige, buddy. Ibagak tuking ka karon. Alaman, buddy. Sweetheart. Into no gayong bigat, day off ko. Oh, yeah. Sa dinote kahit mo nga papananta? Kahit mo ka ditag mall, tag shopping, gumatang-tag ka niti arwatem, kahit mo pa nagpasyal iti beach, ibagak ko mga nagawis diti may sakaw braak ni Patrick, at nakano gathering da nga, kadagiti pada Pilipino man lang. Inka? Kahit ko kumamot nga adamot sa bali nga Pilipino nga mamamog dito adamot tingi agbaling nga gayem ko dito sipo di simang petak diti Hawaii. Sweetheart, awang petikong daway ko nga makipulapol ka nagiti Pilipino dito Diyan trabaho. Ang trabaho laang mo ay niya tiket mo saan? Inka makiinom? Siguro, inom na. Dalata inom na siguro. Ay, saan latan? Rumor talatan. No, kahit mo ta ginom, intalata ginuman. Inta J Beach, inta J Park, unang sipo dito si Mang Pwitag dito. No, awa na kiti trabaho. Datalata mo tagkuy-kuyog. Saan mo ka di kayat? Nga datalata tagkuy-kuyog. Kahit kung matswitat ng tikay ko sawan, nasayat mo no, damot ti mamamok sa bali nga tao. Dagiti padak nga lalaki ko aping nga kasapulang pailaing ita. Nung arod, may sagsagmak ka dita, tadi mo mo't payam amu ida. Isungorod nga amuk ko maida. Tapno adumot ti mamamok dito nga, di ka ti kasadaram ka di. Ti sapsapulim nga kadwam. Di mo ka di kayat nga siya ti kadwam. Iti agnanayon. Ha? Sweetheart? Saan mo't kidi nga kasyay? Sweetheart, di lang kahit ko, ori adalang from time to time kajaming ko nga lalaki. Saan ka di umanay nga datalatat agkat-kadwan? No itugot iso. Anya, ang impact pa kauna ni Patrick nga lalaki kami laing kano kuma. Apay nga kayat mo nga sumurot kadagiti pasig nga lalaki. Siguro agad kayat mo mo't iti pa-impluensya ang kadakwada. Anya, awan tikas na nga panpanunutin. Amom ka di digiti klaset lalaki diti Hawaii. Amom ka di nga no agtitipo ng digiti lalaki dito sa balin ti panunod na. Isungar nga jak kayat day di ex-husband ko nga kasjay ti raramidin na. Tama isungsong laeng kadagiti dakas nga aramid. Anya? When? Kasano nga ron isungsong da ka nga agbabae? Isungsong da ka nga agdrugs? Isungsong da ka nga mapan
agbira, bar. Oh, ang mga numisagsag ka pa dita. Saan mo siguro? Balay da ano wala pa panami. Saan ka mapapanin, sweetheart? Ibagam na tanong, anyat kaya't mga papananta. Tadwata ti agkuyog. Oh. Api nga di mo sinagit talabay mo. Ilablabayan ka, tapos di mo sagitin. Mangangkan. Sa anak ko na nga mabisin. Anya? Sikalat at panganin. Oy. Noel! Noel! Sweetheart! Umimat din. Nakarkaro pa yung ninanang kumatin. Dati. Araramidin ni Angelita kanyak. Di na ba kahit nga makipula-pulak itipadak na lalaki dito eh. Kahit kulag mo ti makigayang. Diyos ko, nagbidutak sa mo tayo. Dakon nanang! Ay, sika, magayam Noel, agdakan! Ay, naragsak kami barog, ta nakasangpot ka. And sa dinorte ayan ni Angelita kasawam. Nagbati jay, yanda, tatang. Siyak like ni may dito, adog bisita na. Ay nabarok na eh. Limok magkamait. Una nang, talamang mga tiubrak. No, nalpas trabaho kon. Adda kam latay junig ti balay kanyang hilita nga mangmangan. Saan? Solsolok lat umininom. Ay, akin nasayaan no kasta Ay, tiket mo sa baraw. Adda ka latay tunig ti balay. Uwintang. Naistoryak mo't kada kay idi. Iparit ang hilita na makipulpula-pulak kada kiti lalaki. No, ti kayat na, noong kami ruwar, noong kami makipulapul, adda isuna. Saan nga pasig nga lalaki? Ay na, kaya't nabula siguro ang saan ka nga maisungsong kada kiti lalaki di Hawaii. Di tamot ti ko nananang. Ay, nagdumakit. Marikrik na kakasla, mabagbag kaila. Ay, adyati kayat mo sa umbaraw. Adyati kayat mo asawan nga mabagbag kaila, Noel. Dito nga ro, dinakmat payagan nga, dinakmat ipalubusan nga rumor nga sisyak. Di kayat nadalat ta. May isa. Dita, aramidin nyo kanyak idinanang. Anya nga aramidin na, ninanang mo ako na ambaraw. Dita pa nang bibim kanyak idinanang. Nakarkaro pa iti pa nang bibim na, kanyak. Anya? Ay, saan na mabalin abaraw? Tasyak lati aking baby king ka. Dita mati kong kurak. Ay, abang ang no, inasawa na ka. Kakasla, ibilang na ka nga, anak na kasjay. Kasta mo ti marikrit na tatang. Ay, anusa mo na parok. Total, adda ka jayon. Alis ako, may maparparsyakan, mapurpurwakan na kami kininanag mo, kundi kiti kakabsat mo, iti dolyar. Desdeta ka man, puro kadolyar, sika. Kaya pa'y sumut bagay. No kumasaan nga napan iti Hawaii ti anak ta. Nakapustiso ako mga raw, kinuri sika. Wanagyaman na kami baraw ta nang tid kay ti panagpustiso may basta baraw, thank you. Awan tin yaman na nanang. Ay, nasaan ko lang nga pampanunutin nga makatulong kada kayo. Siguro nabayag nga nagsubli ako dito Pilipinas, nanang. Anya? Anya tiket mo sa umbaraw? Ay sana. Ada ka di Hawaiian. Nagadod na kiti gumawgawawa nga makadanon di Hawaii. Ay, kasla nga rod, agdua-dua ako, no? Anya nga agdua-dua baraw. No, naragsakak pa'y wano saan. Ay, kaya agawit ka na barok saan ka agsubsubli di Hawaii. Ay, sikabong bagat. At di pagbagam. Imbis ko mga alukuyam nga
Kagsuble, takasta. Hindi kay, saan nga rutin nga naragsak? Kat mo saan ka na naragsak baraw? Umay ka, agsubli ka niya ako na, kamail-iliwag unay king kanukwan. Ay, matibaraw. Ay, ada ka lang orot ijayan, Hawaii. Ay, sayang mo, Iti agdama kasinyong kat nakabakasyon kami iti asawa. No pay saan ko nga ibagbaga keng kuwana, ti marikriknak, weno ti pudno nga marikriknak, iti agdama. Adamat siguron ideya na nga marikriknak ti panang bekkel na kanyak, weno panang tingtingel na kanyak. Ngayon kaslaawan iti kaslaawan ti gandat na nga mangbalbaliw ti aramid na wano ti galad na ti panangiparit na kanyak nga mapan makipulapol iti padak nga lalaki. Iti ba nagbakasyon mi kasinyong nga mabalbaling ke iyadayok ti bagik kini ang hilita takunak kaya't ko nga iliwen ti pamilyak nang runa ti kiti nagkanak kanyak ta iti lasod ti makabulan nga panagbakasyon mi. Kaya't kung ikan iti bagik ti gundaway nga makapagpanpanunot iti nasayaat. Taaddadag iti gundaway nga kasla kayat kon ti makiwin naswas kini Angelita. Aglablaban ti panunot ken riknak iti agdama kasinyong. Into no maudi alawas iti dayto nga bulan agsubli kami manen iti Hawaii. Kati kayat ko malawlawagan ko mati panunot ko ken riknak iti anyaman nga sumarunong nga agdang nga weno sumarunong nga ramide. Rumbeng kadi nga ipudnok iti asawak ti marikriknak ken kuana. Rumbeng kadi nga kidawek ken kuana iti panang baliw na iti panang tratar na kanyak kas asawa na. Ket no saan rumbeng kadi nga kidawek ken kuana ti panagdiborsyo mi. Banag nga mabalin nga pakaidip-deportara wenno mabalin nga mapaawidak diti Pilipinas wenno dita Pilipinas. Daytoy nga rod ti pakabuklan ti pakasarita kasin jak amon no adapay panagayat nga marikriknak ken Angelita. Agpayso nga nalaing iti romansa, agpayso nga maparparagsak na angem iti kalabes kasla sa anak ka naragsak ure pay aramiden na dagiti makaparagsak iti lalaki ta iti met panunot ko. Ati met tiriknak gaputa kanayon ko apan panunuten nga kasla nakabaludak iti sidong ti asawa. Kasanungar nga maragsakan ka nga makinaig iti asawa no ammom nga bekbekelen na ka. Dahito iti marikriknak iti agdamakasin ket nagtaklinak iti programam ta agkidawak kumay ti balakad kada kayo. Wen, masayangan nga talaga ni tatang. Kanuray mo't siya. Adamad dati gundaway nga ano saklatan ko na. Tasayang mo't. Ado dagiti umapapal kanyak na nakadanon ako ni ti Hawaii. Ado dagiti mangayat nga makadanon ko mami ti Hawaii, maaramid damat dagiti mararamid ko ti matulungak ti pamilya. Angem di dalaan mo ti kasasaan ko kasin. Iyon na akong agyaman kadagiti makaited ti balakad, agyaman akmet keng kakasin ti anos ken laeng mo nga nangurnos ti surat ko. Nasapay kumakat na kaited adal kadagiti nakangeg.
Sabi ko mga nagserbimet detoy nga pagsarbing tibiyag and more power to your program and God bless everyone. Tuyag problema pagaya mo, Noel iti Ilocos Norte.